Ritko neria Jumapili tariki 15 mutinyi 10 omwaka w'ekibwibere na 2022 mwancho murigereria kirongwege na ritko rya uria bere ritoerereke gima na bayo kwa bere gukwegokia kubwatia emiroberi yonse yegetaseni kya Ndizi TV na bwo bwansu bwo Gusii netinga kibono umurai wense Dr. William Samuel Ruto agenderete ko baenekeria abakenya buna ntache kubaikiraniria chira chiya babete bakubariera buna obumo bwa Kenya kwanza ekerabono basoire asoborai tinga kiboigo barokande bagenderete komochia abaria barenge kubamereria asogoswana na nobokoreri we serikali na kubagania ko bachinga kinyororo erio gokorera abananchi mirimo nani go baya kwana ekerobono baikirana sumusangirikano bwe kanisa ime ye county ya Kericho chinga kingiye kero yaragire semo yabono mogorobe kerongo kwarigania yunkomanye buna nara yaya na kwariganirie asenchera ere yo bwikiranu bono kurwa sechinsinyo chonsi mejense ya Kenya na bokondero tobwate sense ya YouTube wetera Ndizi TV News, nsemo ya Facebook ni ora tonyoro wetera Ndizi TV News Digital, na bogo tweet wetera @Ndizi TV News, aso mutandao Twitter, na bogo ase website ito, na bogo tonyoro wetera www.ndizitv.or.ke, hirio togendre gusangana ya mankeri tariane Everline Osero, ulitoko watera nere kwene kiabuna onsi ya wekera sensemo imanyererio nigakoro kwa Joshua Auta, kabana into ikomo erio. Mwanchi umuriari wanongo kwarigani tosange na ya senchera ere yoboikirano wase togochaga kurwa se county ya Kisii wase Eyemo korwensemo ya marani yogotoka ebunge ya Tutu Chache North egosaba obokonyi erio komoenia oyo mwabo asereta Cornelius Ndieki oyo berre asenyagatari koru mutienyi okano mwako yega wikera omutienyi gatano na gatatu ekerobono abeteka gusiro bogima bwaye asenyagatari ya Kenyatta University imeyo mucho Nairobi nabono nigo yaganiri onde bwensi obwate omoyo bogokonya abega wesoke na komokonya erio barusie oyo mwabo asengendu na komwenia asenga yabo chinseme cha marani askari bata na ebilgo ikabono nigo yaikire shilingi 1 milioni 3.4 umurike ito Mildred Momanyi na ba otare seme na utwariganira roboti urwa senchira yobwime Eyemo kurwa ensemo ya Kegogi imeye ward ya marani ebunge ya Tutu Chache North county ya Kisii nige gusaba obokonyi bwa bwango erio koenia oyo mwabo Cornelius omwamire oyo berire asengendu ya Kenyatta University asegeka kiemetienyi etatobono maiga yokoborwa chibese echo chiaganiri ase chaikire chishiringi 1 milioni 3.4 ase amate yatebire buna nonye nabo igo nigarwarete omotienyi okane asabete asenyagitari eyo goika ogokwa kwae. Sasa tukasikia alitoka kazi kufika kwake mahali alikuwa amekaa. Sasa kesho yake majirani wakaangalia nyumba ichafunguliwa. Sasa ndio majirani wakaitana wakafungua nyumba, pakapomoa dirisha, mtoto akaingizwa akafungua chavi. Ndugu yangu alikuwa amekonjeka. Na madaktari sasa wakati alipelekwa Kenyatta University Referral Hospital, madaktari wakapima yeye wakasema ni stroke. Stroke ndiye ilipika ndugu yangu, akakaa huko akarasu huko hospitali karibu tangu mwezi wa 3 tarehe 3 mwezi wa 4 akakaa huko mpaka akakuja kukufa mwezi wa 8 tarehe 9. Bono nachiri ko biki bese cyamburira bamate bakiri ko cyanga cyaburire na ngombe timbwati nkoni na buri mutimbwati nje numutaka umwana ujumero nkonyete nere nsembe yane okonga kabese nanyire kikonini nonya nabo igo abanyakenyoro batemire gochanga korende mbaraisani kende asebo igo batebire mbakonyora ekiagera nigo bale insemono na nyagusira nero lenge etegemeo yabo. Kama mmeona hii kambi hakuna kitu chochote vile wanaongea, watoto wenyewe wako hapa, watoto wengine wanagwaja sure. Tangu hii kijana Yesu alikufa tuko na uhoi. Sasa hatuna chochote cha kufanya. Sasa tangu wakati huo wamekaa huko, tumejaribu kufanya mchango lakini hatujafikia ile bili ilikuwa inatakikana huko hospitali ya 3.46. Sasa hapo
ndio tumekwama, hatuchapata usaidizi wowote. Ase chinga kiecho nigo amateyo yasabire obokonyi kurwa serikali ase basabire omugavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati wasonania serikali tusaidie charity tusaidie Charity Simba Arati tusaidie gaki saidia tusaidie na ndugu yetu kutoka Nairobi konkonya na tamire serikali tigenkonye na baamate chochi bensi nkonye chema ni bensi kurunya Ensa chingi machingongo chesi. Hata serikali yetu muingie tafadhali, mtusaidie. Hii mzigo ni mzito. Mkiangalia hata hii boma hakuna hata shamba, ni manyumba mahali tunajenga ni shamba ni nyumba mahali tunajenga peke yake. Inko lipatalia egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Mbia mono muriketo Mildred Momanyi asoroboti ororokera kurwa sensemo ya marani kerobono kwege na kororo na abasamaria bayamba chewesokia eri gokonya amateyo wakana ebile ya nyagetari nabo igo komwenia uyo mwabo tugotena nayo nigo abarundia bekigari chemechanga anene kurwa sensemo yo gembo besokire na korera amakongwari bawetera askeri batebire na okomenta kwerigurira mafuta nabo igo okoborwa se bakwege kachigari chabo negati yembe chanderia babeire bawetera asegeke getambe nabono nigo barereire serikali ya county ya Kisii kurigereria ngane yo na kobakonya eryo kworobya chinga cyobonchorere bwabo nabo kubakonya kwegenderere bya ase obugima bwabo muriketo Josephat Hamisi noroboti urwaso bwime okomenta kwerigoriria mabuta nabo igo okubura kweribaga lyokoimoro muchanga ngati ya makong abonjorere bo muchanga bagendera ko bakoyaitera anene ime yo muchi bwogembo asense moye paki tubura dia sigari chikobera unaboro chire parego mane muchanga galkero ya ruroe kosenko roche gere no muchanga eta kire chichenyo rase ekumura rende nande kire customer ya togire tuabuche kuruoro tubura this space to komure mechanga to kobe kanjire go chigal chinde jigo eta chiata igo eishwe nende neri na batonyore space nende sto kobera abo igo bato consider batoro ser muna ika go chiga wote banga itonyore sto go ikaransa hdse sabantu bagutumu dangor bobel kioma tubugate challenge nene ase serikali ito ngara na jimmi ase chinga kie chiga bono iga nene abantu bande muna wiya ase drivers iga ase stage ito ogembo umuchanda ntubwa toro monene ekogera kero tukubikana na mabuta infacti serikali yatumendera mabuta by shilingi 20 nekero tukwikira bono iga ya yiri shilingi ekero konyore customer kwa yaengo kwa 2000 osi 2500 ogendo moletero musigo kwabekira mabuta nigo konyora kwabekira mabuta watige ichibe sinsiri ni mono ichiota nyare gokora chitanyare gokonya kuligana na aso usangise no ni gari yo monyene so kwango sabe serikali yetu yarenge kwanjito yiria mafuta nalitora nyare gokora ese biasa libiga byamangani yechigari ndege tangani ekera mabuta okina byonse byakinire serikali tukumuranje tokeria mabuta tiga okeye siringe yamo muamenda 20 keya mabuta kulingana muna turayakonye kelire tonyare koenderera sobugima ekara guyara solas ani gachire maiga yekombe keligeterete anene ligoria mabuta kugweria mabuta ase chiringi bere anene ase diesel ne petrol igaturigere guchi patro subuja egara naona ka kwa kombo iru kwa eta sara kija ode kioma kiga ngeta sarike namaguta aratumika yara make kwa mauna yo mita kwana amaguta gabato kaya amaguta sengenjo amaguta ya ekagwa kore gasi mara kwa boneta kitoka na kere nyo loko ya kwa bikira amaguta aka utumisi kwa tumia kwa itukorigie kwa nyanga kwa sai kwa tumike kwa singe chikora ase county yetu Kisii wana kero mheshimiwa alikuwa kinchikura na ende tose ase abantu bemechanga abate betanga na konya abantu bo muchanga mono ntubwa dia stock kobe na torigeria ase unabona gase tori na bora nywe mambie ko banga ki ya twarusi guga tiganga te masa kunyara toni ore ruase twagaje uchi shedi
no ekero mu embulere no mugaso kerore asa abantu bakora bakunyara bago kendera no ekero kie engakio yo mugaso gotiga to konsire muna abantu bo muchanga kuruo gembo ntobuga tia se to kobe abonchoreria oboigo nigo bagikeirie obukurumi bogenderete ase chiwe bridge obokoirera obonchorere bwabo bwanyara koboko bobokongu na gutumie nibo eyire nyinge ase obosombe bwabo bwakira litiko sare ntogwada mwana chiwe bridge urai pariere igoro mono moso ase chiwe bridge igare ya konyorire ndayo andro timu kimu changu rwaro chiwe bridge yakonyora wabikire chibe sama kuta bando boni umuchango 20000 ugembo kaiga wachironya na kuronya wabikira mafutega wagurumu chango igo bridge amanya kuomerenjera kende ke mugamba nene nigo boigo bayeboririe eserikali enyara ko bagikorigereria nene ligoriria mabuta takunyara ko babakorigweria elitiko nyara ko bagikirania amagani y'abakenya anene abasombi ibapara arusi beza nyamabuta gagende gutira go chigoro arafu ntoiko nyara bese chiga ngakitora ira bane skuru aso mwaka umwe igo bono na bongo sabe serikali nga etole worried about ya serikali yetu twasondire nyi abono ngakitoja kuira bana gisukuru Kuripoteria Ndizi TV kurumo chibuo gembo imeye constituency wa Machoge Chache imeye county ya Kisii elitharana Josephat Hamisi Muyamano Josephat Hamisi ase oroboti uroro ikiranu murai wense Dr. William Samoei Ruto nigagenderete ko bainekeria abakenya buna mbatie ko baikiraniria chiria babarierete ekero barenge kuriya chikura na chokoreta amagendro na baigo amaunchuriro imense ya Kenya ukwana so musangirikano bwa masabo asegeti kya Green Stadium imeye county ya Kericho Ruto boigo nigo abagania abaria barenge ko bamereria ko bachinga kinyororo chokoreta amagendro na kurobo koreri burobu ya guchase abakenya. Yale mambo yote tulisema, makubaliano tulikubaliana na nyinyi, mpango tuliokubaliana na nyinyi, tutahakikisha ya kwamba kila ahadi na sehemu zote za mpango wetu tutaitekeleza kwa manufaa ya vijana, kwa manufaa ya wakulima, kwa manufaa ya Wakenya wote. I want to commit to the people of this county as I do to the people of Kenya that we will be faithful in the implementation of our plan that will transform our nation in all sectors. Tumepanga ya kwamba kuna investments katika sehemu ya uchumi ambayo itatusaidia kuzalisha nafasi za kazi ili hawa vijana waweze kupata mahali ya kupata ajira na mahali ya kupata riziki. Tunataka kubadilisha Kenya. Tuondoe Kenya ya zamani ambayo ilikuwa imejengwa kwa msingi ya vitisho, msingi wa mambo ambayo yanapeleka Kenya nyuma. We want to focus into the future. Tinga kiechboigo Ruto nigaria ira yogokeania egurube ya masomo anena sokorobia umuroberio CBC asate baboigo na ekamati ya betege gochorwa yokurigereria amangana CBC necho ikera abana inchi bonsi abo bararwe ebirengerero byabo korengana n'umuroberio yo. Tumeshatengeneza kamati ambayo inashughulika na mambo ya masomo ya watoto wetu. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tutahakikisha ya kwamba elimu inapungua gharama, sio kuongeza. Parents must be able, even as we run the process of reform of our CBC, we will make sure that education becomes affordable for parents, not more expensive. And that is why there is already kuna kamati ambayo tumetengeneza ambayo inashughulika na hiyo kazi. Itakuja kwenu kuwasikiza, ndio mtoe maoni yenu, ndio turekebishe watoto wetu waweze kupata masomo kwa hali na taratibu mzuri, ndio Kenya iweze kwenda mbele. The greatest investment we can make as a nation is investment in our young people, and education is the beginning of that investment, and we must make sure that it happens in an orderly, in a way that benefits the majority and in an affordable manner to parents and to the nation.
Gukwana somusangirekano yoni gomokonyi bomurai wense Rigathi Gachagua bagakobakirambia mona ababwatani bechikanisa ase okobabwatia erio ko irera barabwo konyora ribaga asoburai wense ya Kenya nigo boigo ate abuna matiko bwatirana na barai bande na boigo murai wense Dr. William Samoei Ruto erio goikerania amagendro asisemo oimense ya Kenya. Tukiwa hapa na timu ya rais, tuko na shukurani kubwa sana kwa watu ya Kericho na viongozi wetu wa kanisa kwa maombi na vile mmetusaidia na kutushikilia. Mwenyezi Mungu akatuonekania tukapata ushindi na tuko hapa na shukurani, na ndio tumekuja katika service hii ya Thanksgiving. Your Excellency, mazungumzo yetu hapa kwa Economic Forum, the problems of Kericho start and end with the machine. So we'll have a forum with our governors and the leadership, tukae chini tujadiliane, to find a solution, ndio tukifika kwa rais wetu tumpatie suluhisho. Hatutakuwa viongozi wa kulalamika, tutakuwa viongozi wa kutafuta suluhisho, ndio tumsaidie Rais William Ruto aweze kufanya decisions ambaye they are well informed. We have agreed na sesemo yayo mugavana bwe county ya Kericho Eric Mutai ni garwa maganio abo kusema amaganio y'abamenyi be county ya Kericho agochia serikali gati abo koroseregwa enyagetari referral amo na Mario Gasi chinyagetari egatia yanda manke erio kogendereria e county yo. The entire of this Kisii land, we don't have a functional referral. We buy ambulances to take people to Nairobi and Eldoret. My humble request, even as we work hard as counties to have medicine in our hospitals, within these 5 years, please build for us a major referral hospital. We have coffee, we have milk, and we have tea in Kericho. It's unfortunate that so many years after independence, we are still auctioning our tea at Mombasa. My request to Your Excellency is that we have a tea auction right here in Kericho. Ekeombe kia National Drought Management kubwatirana na European Union nigo barure obokonyi bwendagira yetugo ime ya Garissa nigo emebuko chiribwisano nechimi isano nemo yechikiro emeronke 5 chiabeire chikwenda no gochiase chiamate chiribwibere nechimi chiribu isano nemo ase county sano echo chiakire mono no muchando yo korengana no musiyo bwekeombe kyo nigo ateruna nigo bauchoko bwatirana ne serikali kwene kiabuna mbagendere korwa obokonyi ase abantu wetani chiribu chimisato abuanene bagenderete wakwa no muchando yo. It is meant for the weak animals that have been left behind after the main animals have migrated to other areas looking for pasture. As a government, last week food relief was delivered to all the counties, including Garissa County. And this is an exercise which is being undertaken all over the country. The government also has scaled up in terms of other interventions, the health sector, health and nutrition, water tracking. We are undertaking water tracking in 4 sub-counties which have been severely affected by drought. Boreholes 18, hiyo ndio inaitwa strategic boreholes 18. Ile ambayo imeharibika imerekebishwa haraka iwezekanavyo. Vile vile fedha inatafutwa ili tuweze kujimba ama kuidrill boreholes 10 nyingine saidi ili iweze. Abanyanyimbo korwa sensemo ya Nyahururu nigo bambeka biara mukagerwo yomo asensemo ya maili 7 oyo kageire koiba ebinto bya nyomba buna chianga chindo chiredio amo nebinto binde binge okwana chinga kecho nigo baroye kurege tindigo chia sonde bwensi orachie kobwateraniwa asege koreke oboibi na watana nigo arachi koimukirwa egetamkirege tindikeri chiko. Asubuhi niliyaito ikiwa kuna nyumba iko pande ilikuwa inataka kufujwa itolewe simiti. Sasa nikaitwa niende nisimamie. Nikiwa kwenda kusimamia nilisikia simiti imeenda kusunguka, kwa hiyo majumba tulikuta viti yetu ya kanisa. Kukuta viti yetu ya kanisa tuliamua kuita maofisa wa polisi. Kanisa yangu waliiba saduku ya kuweka teit
wakaiba kitabaya hekaru na wameiba kitu ya ile tunabebea naye Holy Communion. Hizi vitu vimepatikana kwa nyumba zenye wamekomboa na zenye wanaishi. Ndio wanaiba na kuweka hizi mali. Zingine ni za kanisa, zingine ni za manyumba za watu. Wanaiba wakati wenyewe hawako. Zingine wanapulizia watu madawa zenye mtu hawezi kujisikia. Wikirega igabano mwancho murigere nongo korera Amayia Ensa Eyemo asenchira ere yobwikira nukorende inyora chikoraga chinsa isato ninchuko yaretera nainde asenchira ere yobwikira numbia muno asogochora kobana nchuko ikomerio bari bonse baba kwatira nanche kwene kia mangana ya wikeire asenchira ere yobwikira na barabuni gonko bakira ngambia muno yandra gotonyora se website ito wetera www.ndizitv.or.ke aso mutandao Twitter nigora twitwetera @ndizitv news ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na waigo ensemeri ya YouTube tubwate wetera Ndizi TV News erio togendrego kumanya mankiri tariane Everline Osero ulituwa kubwatira nere kwene kia awikira sensemo imanyirerio nigakuro kwa Joshua Auta. Gusii TV Ubwansu Gusii Ine nomanyete eke wekia ora umwanogo noko mwachisemi cherero bono Skyline Friend School nero lichibuliao Eyemo iboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere